Hhayi bakwethu, uyindaba ezitha lona. Ngiyaphinda futhi ngiyanibingelela. Kusho ukuthi-ke Nkosi yami ngamagama nje afutshane ngizochaza-ke Nkosi yami-ke ngisaphinda futhi ngisanibulisa, ngisanibingelela, sanibonani nonke. Kuyo indaba ezitha lona, uQwabu uyeye uGumede, uPhakashwayo uyena, uMpangazitha uyena. Kusho ukuthi-ke bakwethu-ke ngingundaba ezitha-ke nami. Ngithi nami-ke nokho-ke ngifuna ukuthi nginazise bakwethu ukuthi hhayi bo, namanje phela njengoba ngisho ukuthi konke kuyatholakala. Umuntu ufunani noma yini, ufuna mhlawumbe ufuna ukubopha umfazi, umfazi anganyakazi umfazi mhlampe wena or ufuna mhlampe ukuthi wenze mhlampe zonke iy'dingo nje ey'funa umuntu ey'dibane nomuntu. Mhlampe wena umfazi uyaganga or khona ungathembani phakathi kwakho nalo mfazi wakho. And then ngiyakwazi ukuthi ngikuncede kakhulu, ungaboni nawe engathi manje kukhona into mhlampe erongo mayelana nomfazi wakho or mhlampe into oy'solayo nje. Qha njengoba ngichaza-ke mina ngiyabopha uma ngabe ufuna ukubopha umfazi wakho, ngiyabopha ngiyakwazi sometimes usuke angazenzi kusuke kunalento ekuthiwa impene. Uma ngabe niyazi ngempene ukuthi yinto enjani, so manje-ke njengoba ngichaza umuntu olimpene kanjalo ngiyiqeda impene mina, ngiyaphinde futhi ngenze eyami impene uma ngabe lowo muntu mhlawumbe yabona. Okubi engifuna ukukwenza-ke okuhle lapha kunina abantu benkosi, sengifuna ukuthi nje ningazi ukuthi undaba ezitha lo okhulumayo uQwabu uGumede, kodwa ngifuna nazi uba uyaphilisa, konke ngiyakwenza, uyabona. Kakhulu kakhulu noma yini eniyifunayo nganenzela mina, uyabona. Hhayi ukufeyikha, angifeyikhi mina 100% ngiyanenzela, angithwelanga-ke. Nina abantu abathwele le nyanga le angithwelanga, uyabona ya. So nginjalo nje ngiyasebenza, angithwelanga isithwalo nje, cha. Into nje engingayifuni futhi hhayi ukuthi ngoba ngingayazi, hhayi ngoba mhlampe ngingakwazi ukuyenza, kodwa ngikwazi ukuyenza kodwa ekuthenini njengoba ngiyenza-ke kuyadiphenda uba ngiyenza entweni enjani, ngiyenza kodwa hhayi uyabona, especially hhayi indaba yokudlala, uyabona. Ngiyasenza impela isithwala, hhayi indaba yokudlala, uyabona. Angidlali mina ngiqinisile, uyabona. Onenkinga nalokho-ke mhlawumpe onokuphikisana nami mhlawumbe or onombono mhlawumpe awubonayo uba mhlawumpe le nyanga eyimina or mhlawumpe njengoba ngiyimi kanjena abone uba hhayi inoba-ke le nyanga la impela iyabheda or itheni. Cha, sengamane kuloyo bala loyo okhuluma leyo nto, kodwa njengoba ngichaza mina ngingundaba ezitha into nje kakhulu ngaso sonke isikhathi noma kungathiwa kuyagijima, noma kungathiwa noma yini mhlampe kuyagijima, mhlampe kukhishwa amakhuba mhlampe lapha kuyagijima bese kukhishwa omantindane noma kukhishwa ini lapha mayethi umuntu asigijime asigijime, hhayi singagijima mina, uyabona. Ngigijima namadoda impela, ngigijima ney'nsizwa ey'hamba y'buye nento manje, uyabona. Sengisho ukuthi-ke njengoba ngichaza-ke kulezi iy'nsizwa engikhuluma ngazo-ke uma ngikunika ngiyakuyala uma ngizokunika lezi iy'nsizwa, uyabona. Kodwa-ke njengoba ngichaza kudiphenda-ke lapha sizizangoma siningi, sizinyanga siningi, sibaningi, kodwa ekumele nikwazi kukodwa asilingani lapha komantindane. Khona abathatha slowly omantindane, khona abasheshayo, khona abathatha isikhathi eside kanti baphenduke, khona abagijimayo impela. So njengoba ngichazela-ke bakwethu undaba ezitha uye lo uQwabe lo, uyabona. Konke ngikulungisa bakwethu, uyabona. Mhlawumbe unenkinga lapho, mhlawumbe ufuna ukuthi ibhizinisi lakho mhlawumbe lihambe kahle, ngiyalilungisa mina ngilimisa ibhizinisi lime. Uyangizwa ukuthi angisilo umuntu oqola abantu or odlala ngabantu, cha angikwenzi lokho, kodwa ngithi ezizweni zonke nami nokho impela ngempela 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 ngiyelapha, ngenza konke ongakucabanga
uyangizwa ukuthi ngithini. Sengisho ukuthi ngikhuluma nami, kodwa-ke ngikhuluma nani bantu benkosi. Sengisho ukuthi angideleli-ke muntu njengoba ungizwa ngikhuluma lapha, kodwa ngikhuluma ngami lapha nami phezu kwezinto zami engiziphethe, uyabona, enginazo. Sengisho ukuthi-ke bakwethu, hhayi kabi, noma yini amaphupho, yonke into ngichazela, mhlampe ukusuka ngikuvulela inhlahla yakho, ngikuvulele inhlahla yakho ihambe ngendlela e-right, yonke into ibe right, kukhanye kube mhlophe, uyabona, kungabi nayo inkinga mhlampe ney'mpendulo, mhlampe nemibuzo ukuthi mhlampe lo muntu njengoba ekanje manje engathwasa-ke lapho engathwasa khona, uyabona. Qha nami inyanga yami isesekhona, uphakathi umlotha inyanga yami-ke iyo leyo uphakathi. Sengisho ukuthi-ke nami-ke Nkosi yami-ke impande lena ngayithatha ngaphakathi, kodwa hhayi ngokuzenza, kodwa ngalithonga, ngalidlozi, ngakho ukuzethemba, njengoba ngizethembile nje. Angithi niyangibona nje ngizethembile. Onamandla-ke noma mhlampe-ke obona ukuba le nto engiyikhulumayo umbhedo, asengazi akuthandayo. Nanku mina uyangibona noma ngisesipilini, uma uyangibona njengoba ngikuleli so leli, njengoba ngichaza kule uyangibona nje lo ongibonayo, ongicabangelayo mhlampe okubi, or lo ocabanga uba hhayi le nyanga ake ngiyigile, akangithathe lapha ngibone uba angangithatha yini la ngaphakathi, yabona, esibukweni lapha kulethiwe kuye. So ngichaza-ke bantu konke ngiyakwenza, akukho okungakwenzi. Mhlampe abantu mhlampe nebhadi isikhathi eside, ibhadi lahlala, ngiyalikhipha mina nginjalo, ngiyasebenza manje, ngiyapha ngenza konke, uyabona. Sengisho ukuthi benkosi, hhayi kabi, umuntu onenkinga, omama abaguqulelwa ziy'beleko njalo njalo sihlale eceleni, omama abangashisa, ngathini, phecelezi ngizoyibeka nje ngenhlonipho ngithi umama obalekwa yindoda, kanjalo mina ngiyakwazi ukuthi-ke ngimnike ngoku manje imithi ezokwazi ukuthi manje isize, incede isibeleko sakhe, sikwazi isigcine si-right, uyangizwa uthini, bese singabi nama-discharge amaningi angasukuthi kwenzeka ukuthi mhlampe yinto-ke, mhlampe-ke umuntu-ke athe wayifumana mhla ekhula, esesikhathini mhla ekhula, wazifumana le nkinga le, yiyo-ke manje abe ngiyayilungisa leyo nto leyo. And then abantu abathi hheyi umntwana usehleli esayithini, umuntu uhleli abe sendaweni yakhe okufanele ukuba uhlala kuyo. Uzulu omnyama lona ngisaphinda nguye uzulu omnyama logumeneza indaba ezitha, ngoba phela ekuthenini lapha ekhaya ngeke ngisalisho igama, ngoba yili igama lengibizwa ngalo ngumgumede, ngundaba ezitha. Uma ngifuna ngegama lami ngeke ungithole uma ngathi bantu benkosi, hhayi-ke ngiyaphila-ke abantu abaphili ekunayo, abantu mabaphile, abantu abanamagqubu, igqubu lingapheli, umuntu usalokhu negqubu. Ngiyakwazi ukuthi angabisanalo igqubu, into ekuthiwa yigqubu ngiyalisebenza, ukhona umuthi wamagqubu, abantu abangazi. Qha njengoba ngichaza ukuthi leyo nto yonke ngiyayilungisa, amanga bakwethu ngisho ukuthi-ke umuntu okhuluma nami nami ngokusuka-ke kwekhaya nje ngale kodwa-ke njengoba ngichaza ukuthi nje ngidabuka lapho ngizalwa khona, uyabona, e-Vryheid. And then bese kuthi-ke manje-ke eJoburg-ke ngilapho engathatha khona impande-ke ngathwasa ngendlela edlozi nalo langiphasisa ngakhona lapha nabantu, kodwa nami ngingablemi umuntu, kodwa-ke nami ngizothi-ke yazi ngiblema ngoba manje igama lenyanga selonakele lapha ngaphandle, kanti inyanga ayiselapha namanje. Kodwa abantu ngithe uma ngifika endaweni yase-Cape Town, njengoba ngisese-Cape Town namanje, ngathola ukudumala, abantu hheyi badlaliwe kakhulu kuleyo, baxhatshaziwe kakhulu abantu kule ndawo. Kodwa angizukwazi ukuthi yini kodwa abahlala le muntu bayazi bengazi lutho. Angikhuluma amanga mina, amanga nje into engingazwani nayo, amanga. Bakwethu iqiniso. Ngizophinde ngithi-ke bantu benkosi, uyazi kuningi esikhumbulayo nikwazi kwethu
bawumuntu yekela ukulandela izinto ezingayishumi soyibona ngoba asenza lokhu so manje wayibeka uyilandelela ubona hayi lo sengisho ke bethu-ke into ezinjalo umphakathi abayakaze-ke abantu abaphezulu umnyaka xa ungafika hayi abayi ungayi yaso le yabajwaza ukhuzana hawu maye bantu benkosi umusaxhashazwa ngaphandle ungafasha bakwethu hayi kabi ngisho nje sengiqeda impela benza imayethedwa zememako kodwa hhayi nakho iwe oluthina kodwa usona kodwa asikhonzi kona ukuba simkhonze sikholiwe sikholiwe kakwaba ngoba angeke ungibone ngebandleni mina or ngesontweni ngoba manje amasonto lawa hhayi impela umfundisi uyiqhubela ibhizinisi lakhe ukuthiwa umfundisi so manje-ke khona vele okufundisa kodwa ngoba phela ubende selixubene selihlangene selilonke so manje ungakuluhlukanise yini ngeke usalihlukanisa phela ngoba selihlangene selulonke so manje ngeke usabona okulona olungile olupheke kahle nolungaphekanga kahle ngoba lisuke lihlangene lonke laba ubende kodwa before kuba ubende kuqala kwaba igazi lahlangana-ke kwaba ubende kodwa nalo ngabe udleke kahle ungalungile liyajikela ubende uyabona izizwe zonke ngaphile yonke into okukhanya kumhlophe hhayi nami ngibulise inkosi yami abantu abangaziyo nabangazi nabantu ukubona-ke inkosi yami angijabulile nabangangijabuleli nabangizondayo nasezitheni zami hoyi mina ngiyasitha sami kodwa singeke singenze lutho cha hhayi sengiqedile-ke Nkosi yami ngithi nami kukho konke-ke bantu benkosi ngicela nje kodwa nonke nikhanyiseleke lapho enikhona nazi ukuthi kunenyanga lapha uNdabezitha uGumede ongakwazi ukuthi anisize inyanga yabantu inyanga esiza abantu ngeke ngithole-ke nginenyoka sendede inyoka yahlanya izami ngisho inyoka esanjani engijimethela inyoka uyabona hhayi okungikuthi-ke manje inyoka nje ongayibambe iy'thulele inyoka sazi ukuthi iyashayana thina manje abantu mase bezoyibamba nje isinoma sikanjani cha kodwa-ke nabo-ke angibaphikisi okwabo nabo amandla abo nabo kodwa wena uma ubona uba uyasizakala lapho kulungile phela nawe ujabula nawe sewusizakele nje kuhle siyajabula nathi ukuzwa-ke lokho hhayi nokho njengoba ngichaza-ke kodwa nayaziyo ukuthi sesekhona inyanga ngempela okungukuthi lezi ezingathandi ukuthi zisebenziseke iy'lwanyana kodwa kuyithatha ngoku sisebenziseke iy'lwanyana kodwa-ke ngesikhathi esifanelekile ngesikhathi esi-right ngesikhathi sokubana-ke manje uma ngabe mhlampe sesibona uba yabona-ke manje lapha sekukhona iy'nkinga ezithizana okumele ngabe siyay'lungisa esesifuna-ke ngoku lezi lwane ezokwazi ukuthi-ke ngoku sheshe y'gijime-ke zibuye nento uyabona ukuthi ngithini sengisho ukuthi-ke into enjalo sengisho ukuthi-ke lapha njengoba ngichaza uma ngabe abantu bayawazi amalanda sisakhuluma ngamalanda lapha angisho-ke la malanda amhlophe azindanga ngikhuluma ngamalanda khuluma ngamalanda impela amalanda impela ngaphandle kokusebenziwa into ibuya ngibuya nayo hhayi akudlala noma kungathiwa kanjani noma kungathiwa uqine kanjani ngibuya nawe uphila uyabona uma ngabe-ke mhlampe kukhona onenkinga ngalokho uyoze angibuze-ke mhlampe inkinga yami angitshele futhi uba inkinga yakhe kuphi njengoba ngazi konke ngiyakulungisa-ke bantu benkosi amanje asebenzisa amalanda-ke angikaboni inyanga ewasebenzisayo kodwa ngisho ukuthi abanawo amalanda kodwa njengoba ngichaza amalanda-ke yinto oyisebenzisa ngaphandle kwesilwanyana njengoma ekwazi ukuthi ibuyise into awuyiphethe kodwa ngive lapha esidini ngoba ijwayele njengoba ngichaza-ke ukuthi bantu benkosi hhayi kabi mina ngisesenyanga impela makukhulunywa ngesango kukhulunywa makukhulunywa ngenyanga kukhulunywa ngami makukhulunywa makukhulunywa ngomnguni kukhulunywa ngami makukhulunywa ngamathetha kukhulunywa ngami kukhulunywa amagidangoma kukhulunywa ngami ukhuluma ngithi amagidangoma-ke ngoba phela khona acula amagidangoma angangishada kodwa ukuthi ngisho ukuba amagidangoma la wedlozi uyabona anozingi nabo yonke into bakwethu nginakho yabo omhlanganayo or ongifisayo okwakhe lokho kuyogcina kuye ahlale nakho futhi akugodlile ngoba phela lowo muntu akasahlukanga nesitha kodwa-ke phela ukungabonwa asiboni ngokufana khona lo obona ngale ndlela yakhe ichibi makukhulunywa ngechibi yimi ngilichibi ngempela ngilichibi impela
hhayi indaba yokudlala, yabo. Ukuba nechibi kwami ngakutshela ukuthi why ngilichibi, kumele ngenzeni, umsebenzi wami yini uma ngabe ngilichibi, umsebenzi wami yini uma ngabe ngilinzusa, umsebenzi wami yini uma ngabe ngiyisisangoma, umsebenzi wami yini uma ngabe ngiyithethantungo, umsebenzi wami yini uma ngabe ngiwumlosi, umsebenzi wami yini uma ngabe umsebenzi wami yini uma ngabe ngiphethe indawo, ngiphethe indawo. Angiyena umndawo kodwa ngiliphethe indawo, ngiyalizala indawo. Makhosi-ke abantu kabezwa-ke le meseji yami njengoba ngichaza-ke impela-ke ngithi bantu benkosi-ke mabaphile abantu. Ngithi Nkosi yami mhlampe ngalo, hhayi-ke Nkosi, asesiyomane siqondane nami-ke, mhlawumbe wasingathandanga or sifuna ukungithesta amandla or sifuna ukungizwa, angazi angikhathali noma inyanga enjani, eqine kangakanani, enesimilo izinzwane, engamilanga izinzwane, ngimgumede nje qhaqwa. Alazi lelo gama noma angikaze nalibize lelo bizo akaliphehlele ngaphandle limi, uyongibona ngikhona la eduze kwakhe. Nkosi angithusi, ofuna ukungizama-ke angangizama njengoba ngichaza-ke bantu benkosi, ngifuna nje abantu baphile, ngilwa nobulungiswa babantu, ngilwa nento elungile yabantu ukuba abantu Nkosi yami mabaphile yonke into ibe right. Kodwa onengxaki onenkinga yalokho mhlawumbe singaboni ngokufana, awungenza akufunayo yimi lo, uyabona, angizifihli kamnandi, akekho umuntu ozifihlayo. Nkosi yami ngithokozile-ke Nkosi yami, nami ngithi-ke emakhosini wonke aphelele, ey'nyanga seyiphelele, isihlonipha zonke inyanga ayikho inkinga engayithelela ngikhulume mina disappoint-a mina ekuthenini-ke ngoku ey'ntweni ezilungile ngiyazenza, like umuntu uma ngabe efuna ukuthi manje njengoba yiyiphi inyanga, nenyanga nayo ngiyayilapha, yabo. Yonke into iyatholakala bakwethu, ya sengisho ukuthi umuntu ngifuna ukuthi inyanga ilunge ibe straight, yabo. Nazo lezi ey'qamba amanga zize lapha kimi ngizothatha umuthi wamampela, hhayi uyeke lo ukuqamba amanga ebantwini. Siyathokoza-ke emakhosini wonke aphelele omhlaba, nabendabuko, nabamakhosi, nabasafufusa, nabasethwasa, baqine nabo bazi ukuba indlela phambili yiyo le, indlela eya phambili yiyo le, indlula lapha kumina. Ngithi-ke Nkosi yami-ke angizukuzingabaza, nami ngiyinyanga le ethi nyanga, makhosi. Kubo bonke-ke ezizweni zonke, nginihlonipha nonke bantu benkosi, ngihloniphe-ke iy'nyanga-ke ezindala engay'thola zikhona. Ngithi makhosi Nkosi yami kuzo zonke, ngiphinde ngithi makhosi-ke ey'nyangeni ezingithwesile ubunyanga. Ngichaza ukusho njalo, hhayi ngicishe ngathi ngithwele Nkosi yami angithwelanga-ke mina. Nkosi yami noma ngingafika lapha ngeke ubone lutho okokuthwala lapha kimina. Njengoba ngichaza-ke sengisho ukuthi nami ngibonga nje amakhosi akithi aphelele esasenami, ngiphinde ngibonge nenkosi yasekuphakamiwe, inkosi yasezulwini, uShembe noMnazaretha. Ngithi ngiphinde ngiyibonge inkosi-ke isawagcinile amakhosi isawagcinile amakhosi akithi wonke akwaZulu. Ngithi makhosi-ke kubo bonke-ke abantu-ke nami engithi Nkosi yami-ke abangithandayo, ngithi makhosi kubaba wami, inyanga yami-ke ephakathi okuyiyona-ke naye yaphinde yangibonisa ezinye izinto eziningi eyangithwasisayo. Ngithi makhosi kuyona, ngithi Nkosi yakhosi ebantwini bonke ababhekile, umphakathi wonke ongibhekile, ngithi makhosi ngicela konke-ke makuhleli nje ngaso sonke isikhathi phansi kule ndawo, makhosi. Hhayi asivaleleke, sizolibona awuzweke makhosi, awuzweke.